Ava Spî ciyê geştî guzariyê nêzîkî navçeya Nisêbîna bajarê Mêrdînê. Welatiyên Kurdistana Tirkiye her sal di demsala havînê de wekî havîngeh serdana vê derê dikin. Li ser çema Ava Spî li ser taxtan seyranê dikin. Ji aliyekî ve jî guhtariya dengê enstrûmana kevnar ribabê dikin û kêxweş dibin. Başka carek bu kuta şevli cemlu baba meyvay Duma çavin jonjo da bayar Avsinga ve khatbatım dar Beramr heycani gıbık rotar Tiger ya baz başvay أسمركي كشتما أجوا دورة حزدك ملو أسمركي كشتما هتم دردي أغيني تكسنا بشيتشما هتم دردي أغيني تكسنا بشيتشما برشما جارك تنبوتا أزين دبم زبويتا برا جارك تنبوتا أزين دبم زبويتا هاوري أسمرا هار ودبري شرونا ما هاوري دي برا هار ودبري شرونا ما Gencên ku bi enstrûmana ribabê hunera xwe îcra dikin jî dibêjin Ava Spî havînê dibe wekî qiyametê. Welatiyê aliyekî kilamên Kurdî guhtar dikin, ji aliyekî ve jî dema xwe xweş derbas dikin. Navêm Koçer Ribabiya 4 salî vez dest lê dixim. Emrêm na 22 ya 18 sala vî kariyê dikin. Em çin dawata, em çine şahiya, xweşiya, mefseriya Ava Spîna. Yani her derî ev kemaça me, ribaba me her derî tê gotin. ملاتي ما برد راقصي كيف أخذ كي وشايا أخذ كي أم دورت بيجن يعني أم كيف ملاتي. تين مثلا سر آوي تجو فيدري سر آوي لفيدري هن مثلا زيارة خالكي دكن هجر أو بخازهم اللي الدنيا هن جبو كيف أخذ. خدي أم تاني يعني إنسان كيفايته وذاتهم بعد كي ما تبوش مر بيجن جار ناجي أم تشمبانا كي أم مزور بيجن في كل ترام يعني خازن ودنجي يحس بكن ودنجي تماشى بكن أم زوار لود بيجن يعني ولا درباس بوقتها ما. Zarokekî dengxweşî dema tîma Kurdistan TV dît xwest ku dengê xwe ên ciwan bi bîneran re parve bike. Merhaba temaşevanên hêja ez Nezar Dînc ez ê ji wer strana Agê were dilê mişabika ez ên heka ji wer bêjim. Ez ê herim ji van çiya rûnêm binê wan deviya ez ê herim ji van çiya rûnêm binê wan deviya bela xelk bêjin reviya were dilê mişabika were dilê mişabika were dilê mişabika